بکر بله اگر سپاندنا گما رویانیا جوینا سروکن یکیتی اروپا گیری دای ترکیه هم در باسی آنقره بن پروفسور دکتر حسن یکیتی اروپا پیوندی ناو دولتی لگل منه دنباش پروفسور دکتر اوکتای برز اوکتای دخوازم جوی پر سیدس پی بکم دبیجن کو تجارم پیوندین یکیتی اروپا و ترکیه بکین ها خران نبونه جوین تکرن جبونی سزاکرنا ترکیه نرخاندنا تچیه لسر وی پروسی Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri Avrupa Birliği Türkiye u yekiti Avrupa beriya ku yekiti Avrupa ve damezrandın hebum ev siyasete Türkiye bawe ki beriyar hatiye meşandın pişti cihan şer diyana düemin dema yekiti Avrupa ha damezrandın Türkiye jibo endam bune serille daya o pevajo despekiriye le yekiti Avrupa Türkiye ne girtiye nav yekiti Avrupa welaten gelek welaten din ba asani wergirtin le gelek zahmetin mazın derxistin peş Türkiye jber diseri ve Türkiye dixwaze beşler yekiti Avrupa ve le jber ku nirxin İslami u dini yekiti Avrupa naxwaze Türkiye beşler yekiti Avrupa ve eve sedemeki yekemine دبی ترکیه جی هلوستن یکیتی اروپای فهم بکه هن عالی دبیجن جبر سبب دین اسلامی ورناگرن لدویم بیو هواج تماشا بکن ترکیه دولتکی پر مزنه بریا کو اگر های ترکیه هنک نابرک یکیتی اروپای خراب بکن برویجی ج ترکیه دترسه و پیوان نو دردخه پیش ترکیه بریا چند روزان وزیرین در و جویان د مدیا د جی گرتن کو د هنک دورپیچان دینن سر ترکیه نهاجی لوتکیا بلند جویای ته ادعا کرن هنک بریار بین گرتن اما مدیا د اف خواند لی یکتی اروپا نکاره بریارن در بیار ترکیه ده بگرم به یک دنگی دوی بریار ورن گرتن لوی داره یک ولات جی اگر دجبریا خواه هم بر وی بریار نشان بده شرحه که دینه اف بریار نای گرتن یکتی اروپا جی وی دزانه جبر وی یکی دوار چاپمنی دا روزنامه‌وانی دا ترکیه دگره بن فشاران و دخوازه هلوست خواه سر ترکیه بسپینه جبر وی یکی بریارن یکیتیا اروپای ایرو سبه دیورن گنگشا کرن اگر بریا کو بریار ورا گرتن بریا روزنامه‌وانی دخوازه هن فشارم بخسر ترکیه دما سر کومار مجی بریا کو بچه باکوی د جوینا روزنامه‌وانی ده گوت باندور بریارن یکیتی اروپایی پر باندور که مزن لمنا که ام زده باندور که خوان نینه سوزن که بره هاتبون داین همی والا درکتن هر وحال روجلات دریان نواراست پروفسور اوکتای از دخوازم وی پرسی اشته بکن پروفسور اوکتای نها جبو چه یکیتی اروپا بخوازه به ترکیه ایزوله بکه ترکیه بکه و هم بیزا روسیا ده جبو چی یعنی یکیتی اروپا چما سیاستی که وساره و به بلگورا وان دیتنین گوتو دبیجی Şimdi yaptırım üzerinden لسر دورپیچیان دخوازن بریاره که لسر ترکیه بگرنه اف جی گازن سرشتی کو دریا نوراز درد کevin جبو وگو هستن وان با اروپای ده هنه که گنگشه هنه فرانسا دسری ده دخوازه لروجلاتی دریا نوراز نخوازه ما فکی آخافتن ترکیه لسر وی دره هبه همو پوتانسیال
وی داره با فرانسای به وگو هستن و لسر یونان فشار لسر ترکیه درست که هر وها لسر نرنا آلمانیا جل لسر وی داره جدایم آلمانیا جی نخوازه بنده روسیه بج با گازا سرشتیم شونه کو دریا هزاره و دریا رشوره دخوازه لسر ترکیه و بلغارستان بگه اروپایی جبر وی که نزدیکاتی آلمانیا جدایا نخوازه بنده روسیه به دوی وارد دناو یکیتی اروپایی ده آلمانیا و فرانسا درباره ترکیه ده لحو ناکن دوک پروفسور اوکتای دخوازم وی پرسیش تبکی یعنی دیاره دست پیکی ده تا گوت سدم اسلاما نها تدست نشان کرکو روشا دریا سپیجی هیا لی نه ماکرون نه جی ولاتین یکیتی اروپا جی همو جی وکی تفکرد کن او دبیجن کو سدم نویه که ترکیه لی دریا نابراز لی سوریه لی لیبیا لی روجلاتا ناوین سیاست آوینا لی ناگورنی کاراباخ پیوندیه ویلگل آذربایجانی و ارمنستانی دوان همو پرسانده آلوزی و پرسکریکان جبو یکیتی اروپا دردخه نرخاندنات چیه؟ Şimdi Macron'un bakışıyla dema em wek Macron lê binêrin û Macron jî li ser van herêmên ku dervê Yekîtiya Ewropa hene operasyonan pêkitîne li gor nêrîna wan digel ku Tirkiye ne endamê Yekîtiya Ewropayê û ji bo sibêroja xwe Tirkiye li van dere hin gavan davê ji ber vê yekê ev nêrîna Türkiye deservan mijaran hebe tane yekitiya Avrupa jibo Türkiye nine dehaman demeden NATO heye Rusya heye Amerika heye peyvendiyen wan jibo Türkiye girine der ve yekitiya Avrupa dexwaze li asla cihane de stratejiye peş bixe lê em dibînin Macron û Fransa dijî vê siyasetê derdikeve û dibêje ev gavên ku Tirkiye davêje ne li gor pîvanê yekitiya Avrupayê ne nêzîkatiya wan cuda ye lê ev gotinên Macron gelek welatên Avrupa tev li van nêrînên nabe ji ber vê tev li Fransayê nabin û ev jî bandor li Yekîtiya Ewropayê nake ji ber wê biryar nayê derxistin. Baş e birêz Profesör Oktay Nuhan tu dibêjî ji dervî Macron pê ve êdî nakin bes Vezîra derveya Swêdê an lîn de li Ankarayê ji Wezîrê derveyê Tirkiye re Çavuşoğlu da diyarkirin ku mafê mirovan mafê azadiya ramanî li Tirkiye têne binpêkirin Yekîtiya Ewropa duhî biryar girt ku rejîma mafê mirovan bisepîne gelo ev yek astengiyan ji Tirkiye re dê derbixe fikra te çi ye? Şimdi bu dün evvelsi gün Beriya du rojan vezîrên derveyê NATOyê jî civiyan ev jî hatibû roja ve ev jî bo Hungarya û Hungarya bûn lê welatên wek Fransayê şûna Polonya û Hungaryayê dixwazin Tirkiye jî tev li wê derê bikin dixwazin fişarên mezin li ser Tirkiye durust bike Sekreter Giştiye NATO'ya derbarê Türkiye'de dibêje dibe ew naxwazin Yekîtiya Ewropa dorpêçiyan deyne ser Tirkiye ew ê de karîgerî li ser NATO'ya bike ji Amerika jî bîstê karînê duyem de dê Biden desilatê werbigire hê siyaseta xwe tam diyar nekiriye Yekîtiya Ewropa jî dixwaze helwestekî diyar hem ber Biden nîşan bide li gor dixwazin Biden jî piştgiriya siyaseta Ewropayê bike ji wek tê zanîn
Biden jî de pakêçekê li ser de hinek nêrina derxepiş niha Yekîtiya Ewropa ji Amerîka jî naxwaze Tirkiye biçe aliyê Rûsyayê ji ber jeopolitika Tirkiye û derfetên ku Tirkiye hene Yekîtiya Ewropa naxwaze ji Tirkiye dûr bike Amerîka jî naxwaze dest jê berde dixwazin li gel wan bin lê Rusya jî dixwaze hember Yekîtiya Ewropa û Amerîkayê li gel wan be ew her sê alî jî ew Tirkiye wan her sê aliyan jî binirxîne li gor wê biryara xwe bide. Profesör Oktay dixwazim wê yekê bînim bîrate ku her îro İbrahim Kalın peyvdarê Serokkomariya Tirkiye dest nîşan kir ku Tirkiye amade ye rûpeleke nû li gel Yekîtiya Ewropa veke. Mana wê tê wê wateyê ku rûpelên berê nebaş bûn ti çawa dibîne Profesör Oktay? Evet, benim baştan beri dediğim gibi yani. Deserê de tiştek ku ez dibêjim ew e ji Osmaniyan ve ev 150 sala berê xwedaya Ewropayê û dema Yekîtiya Ewropa hat rojevê Tirkiye biryarbûna xwe bo tevlîbûna Yekîtiya Ewropayê nîşan de ji bo divê warê de niha dibêjin tengezariyekî mezin di navber aliyan de heye dibêjin di navbera AK Parti û Yekîtiya Ewropa pir tengezariyekî mezin hey ev nêrîna Kalın pir giring e pir bi nirxe Tirkiye nikare dest ji Ewropayê vekişa Ewropa jî nikare dest ji Tirkiye berde dema ev pêk were pirsgirêkên navbera Yekîtiya Ewropayê û Tirkiye de çareser bibin û Tirkiye di pêwendiyên xwe Rusya û Amerîkayê de bihêztir bibe. Ev dema vê jî giring e wezîrên derve yên Ewropayê dema civiyan biryar girtin İbrahim Kalın jî xwest ku rûpelekî spî veke û destê aştiyê dirêjkin hêvî dikim Yekîtiya Ewropa vê binirxîne. Belê spas Profesör Doktor Hasan Oktay pisporên peywendiyên navdewletî ku ji Ankara tûlgelmin.